5 cm, jako precizna puška. Tu se puni, ima dole, ima punjene, ovak se zatvori, osigurava se i onda se puca. Vi ste svi našli jednom bunkerom, ne znam ko je to tam skupio. Većina vaših dečke ima štrafcice kao i vi. Što to znači? Ima neki simbol to? To je simbol naše grupe. Moja jedinica je zvala Zebra, jedinica tamo gdje sam ja bio, mi smo svi imali teke štrafce, to me podsjeća onda na dobre stare dane. Odmah prepoznat ako su negdje u grupi, ja ne treba tražiti preko lice i to. I možemo mi odmah prepoznat ako su negdje u grupi, mi možemo odmah u akciju, ja kažem ajde idemo, ti idemo u akciju. To je jako brzo jer vreme je uvijek korisno. Jedno pitanje. Molim. Šta mislite o kapetanu Draganu? Ste čuli za njega? Ja sam čuo za njega, ali šta ja o njemu mislim? Ja ne poznam tog čovjeka. Ja samo znam u čemu on trenira terorista što nas napadaju. I ja kad bi njega uhapsio, ja bi njega, mislim, ozbiljno, civilizirano pitao zašto, za kakve razlog on to ima da to radi. Da nama šalje teroriste u našu zemlju, naši ljudi radi cijeli dan i žene su kod kuće i nemaju se braniti. I sada one dolaze tu kao nekakvi heroji i po nama pucaju. A neko oni probaju po našoj specijalnoj jedinici pucaju, pa ćemo vidjeti da kako ćemo dalje.